Pre samo nekoliko dana nismo mogli ni da zamislimo da će se ovo desiti. Ni u najgorim snovima, ne samo nama, nego celome svetu. Ja sam ubeđena da ćemo u ovoj borbi da pobedimo ako budemo pozitivni, istreni i disciplinovani. Što znači odgovornost, disciplina i solidarnost. Budi solidaran, ostani kod kuće. Dragi moji drugari, znam da vam je teško da ostanete kod kuće. Moramo svi da budemo svesni da imamo ozbiljnog protivnika za borbu. Zato vas sve molim da u ovom trenutku budemo svi kao jedan tim. Ostanite kod kuće, molim vas. Molim vas, nemojte da svojom nedisciplinom loše utičete na zdravlje svojih baka, deka, svojih roditelja i svih onih koji vas okružuju. Nije vreme ići okolo i izigravati junake tako što ćemo se protiviti stavovima nadležnih i pričati o tome kako nama virus ne može ništa. Možda je naš imunni sistem dovoljno jak da se izbori sa ovim virusom, ali imunni sistem naših prijatelja i naših bližnjih možda nije dovoljno jak da se izbori. Zato budite junaci tako što ćete biti disciplinovani i ostanite kod kuće. Ostani kod kuće. Spasi živote drugih i budi odgovoran. Pobednici su solidarni i odgovorni, zato ostaju kod kuće. Budi i ti pobednik, to je najbolja taktika u ovom trenutku. Ostanite kod kuće i napravite nešto lepo. Budite kreativni, možete se družiti sa svojima, možete izmisliti gomilu lepih stvari koje možete zajedno da radite. Zato ostanite kod kuće, sačuvajte i sebe, ali i druge. Prijatno. I kada je hladno, i kada je vruće, i kada je dosadno, ostani kod kuće. I kada je teško, i brige te muče, ti glasaš za život, ostani kod kuće. Znate, sačuvajmo seke, sačuvajmo roditelje, bake i deke, sačuvajmo drage, sačuvajmo mile, sačuvajmo sve od nevidljive sile. Sačuvajmo selo, sačuvajmo grad, sačuvajmo Kikindu, Beograd i Novi Sad, sačuvajmo Vranje, Bujanovac, Bor, Pirot, sačuvajmo Srbiju, sačuvajmo život. Sačuvajmo livade, njive i polja, sačuvajmo zemlju za vremena bolja, sačuvajmo dane, sačuvajmo noći, ko sve što je ružno i ovo će proći. Ostani kod kuće. Tako ćemo moći da se sretnemo vrlo brzo, kada ova teška situacija bude iza nas. Zdravlje je na prvom mjestu. Podrška za sve zdravstvene radnike. Ostani kod kuće. Podrška za vojnike i policajce. Redovno perite ruke, držite socijalnu distancu. Stani kod kuće zbog svih heroja koji se bore za mir. Ostani kod kuće. Svi za jednog, jedan za sve. Želim da se vidim sa prijateljima. Želim svoj život nazad. Želim da se ponovo nađemo u boljim danima. Zato pomozi, ostani kod kuće.